Salitaan ni pagayam tayong Jenny. Tubo iti Bakaray, Ilocos Norte, Philippines. Agdamag nanayad ka nagtrabaho iti Waipahu, Hawaii. Babayan ti parang isurat ni DJ Nes Music Lover iti Riyadh, Saudi Arabia. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, awan idi tinak inararapaap no saan ang maadaan tinaragsak a pamilya. Naragsak a pamilya Manong Nemi tinararapaap ko idi. Ngayon niya na kinaulpit ti panawen, tayo walagas naman ken na ilupit-lupit ti kalintagak anagayat. Ta tinapilik nga inayat ket iso. Tinagbali nga sanggir. Wen, tinapilik nga inayat nga isot, agbalin ko mga sanggir sa likid-ked iti may sa pagtengan. Ket isumet, iti nagbalin nga anay, nga nang ripog iti dayta nga ayat, Manong Nemi. Manong Nemi at tuyak mamet nga umayagpasag ken pakibin ken ka, tapno intaman na talaytayan digiti pagteng iti napalabas. Ang nakaibunggasan muno, nakaibugasan ta sa liday ken pakaasutan dagiti sennaay, ken pagaribasayan dagiti lulua amang dayas, iti natikaganen arik na. Ngayon sagbay man pa iti amin, Manong Nemi, alak man pa dito agundaway o may kumablaw, tinengkasatan nga orasyo dita Nemers Studio. Kastamatan ti sububukay la pamilyam, ken kastamat akablawak dagiti nagkaado nga tumartarabay kada ito napinta sa programa, Dear Manong Nemi. Ken kayot ko pa yung pagyamanan ni DJ Nes, itin na panangisurat a panangurnos, dahito yung pagkasarita. Iti may sangal daw, Manong Nemi, agsisimparat dadda iti panunot ko. Agang runan na unay pang panunutak. Nurumbeng ka di uwano umiso dahito nga pangadeng ko. Gapo ka di tanaguguran ng tiriknak iti saem sakit ken panagsagaba. Gapo nga ruti ulpit ken panakairurumento pusok nga gayat iti napudno. Babae iti maysa nga parswa Manong Nemi nga nangitalkak ti amin-amin. Ngayon niya tinaramin na. Dinerder na nga namin pinsan ti pusok. Kat arig na kaslaawanin ti mariknak nga ayat ken kuana. Kayat ko ti manglipat. Ken kasla kayat ko ti agibales Manong Nemi. Kayat kumat nga ipalakam ken kuana iti dayta nga parswa dagiti na impalakam kaniak nga saem. Kanya ti rabintek umiso nga ta dayto nga pangedeng ko ang makiasawa manen. Tapno laing makalipatak itimpalay tinuulpit nga asawa. Ti asawa at Manong Nemi nga saan naman laing nga sinubadan ti ayat anapudno apamateg ken panang taripato nga impay ko ken kuana. Anihan nga ulpit ti panawen Manong Nemi. Tasyak man ti rinabak na. Rinabak na pinagang angawan. Manong Nemi. Kayat ko ti mangedeng. Kayat ko nga aramiden ti adda iti kis iti pusok ken mandar ti panunod ko. Hanya turumbeng aramiden. Natukay Manong Nemi dahil tangin na panagpampanunod idi umasadeg dagiti talong anak ko. Uwain Manong Nemi, pinalawlawan dak ang nagtugaw iti sibay ko. Ket kinunak ka na ko, anak. Anak ko. At kahit kung ipudno ka na kayo. Ket sabi ko mata, maawatan dak. Anya dayta, mama. Dandanida nagagadan nga nagsao Manong Nemi
Kat imbaga kon, noan niya desisyon ko, iti day tagundaway, imbaga ko na mismo kanakuha na, anak ko, ada plano min nga gasawa kini Tito yo nga Jake. Ha? Ma? Kasano nga rodan ni Papa? Mama, ti kayat mi kat isumatlayang ti kaden natayo. Saan mo ka din kayat nga ipayan ba iti may sagundaway? Saan mo ka din nga may kanpa iti sa bali agundaway nga magpakawan ken mangawat manin ken kuana? Tapno makabagdadan natay manin ken naurnos betlayang ti pamilya tayo. Mama, ha? Ito data nga sa ludsud ti naunang anak ko manon nemi. Kasladadda nga rimtab ti sugat iti pusok. Tapno lahing kaya't kong ibunanag ipaskag kadakwada. Noan niya talaga ti marikriknak kanoan niya nagiti impapay kaniak ti amada. Anak ko, lamin ano kun nga impaaya ni ti gundaway ti amayo. Ngayon niya tinaramid na. Anya tinaramid ti amayo. Kalpasan ti ado nga pamakawan kan panakaawat nga naramid ko ken kuana. Ngayon niya tinaramid na. Sinurot na kisinurot na ti pagayatan tirik na. Babayan tinalubungan nga ragsak. Itinamin adun nga liniputan na. Itinamin adun nga lupit-lupit na ti kalintergag. Kababay gagayat kay kuala. Nada kayo dati sa saadag. Ikanyo ka di pala ang tigundaway. Tinamin adun nga ikanyo tigundaway ken pamakawan. Saan ka di nga na pagpatinggaan ti amin? Uwen, manong nemi, saan nga nakauni di kita nakoy di day tagundaway? Gabot na talaga nga saan ko nga malapdan pa iturik na. Inarakot na. Mama. Owen, mama. Amumi. Amumi ti ado nga sakripisyo. Sakripisyom kinipapang mi. Ngem kas anak. Mama, numabalin. Masimpa ko mapay ti pamilya tayo. Nakaikadeng akon. Mama, kahit saan nga mabalbaliwan pa iti pangiting ko. Nakaikadeng akon gabotasan ko nakayat pa yung sublian ti amayo. Uwan manong nemi, nakaadado nga gundaway ti impay ko apang makawan iti asawak. Ngem nagpatanga, nagpakatanga, nagpakabartirak, naging bubulsek at ureg dadata, ter aramiden da, ter inararamid ti asawak, tinararamid na pa nagbababae. Ngem pinakawan ko pa'y laheng. Ngem tinasakit kad dinapulos inikan iti pateg na itang inak panangil ilala ken kuana. Ipatpate ko na tinapudno ang naman niya tinaramid na. Iti day tagundaway manon nemi jak kuman kayat pa'y nga nagipen tinapalabas. Tadyak kayat nga dada nga makariknak ti saem makaslaban nakaderder ti puso. Kahit kung ngayon palagip kadag iti anak ko manon nemi. Tapno di kasta kat mawatan dakmet no apay nga ramidek iti ginak panangikadeng iti sabalin manen nga nak panakigasan ka. Diyak kuman kayat pa'y nga lagi pen tinapalabas tayong kariko na ikupin kon ngam apay nga ta nga dahak manen dito'y amang lukib iti naundahin nga panawen nga ikupin iti lakasan nilagip manunin. Oen, live-in kami iti asawak nga ni Jacob. Kunak nga rod iti nakam ko. Iti tagbababawi at no apay nga iso tinayat.
Kayat ko lang kung mga roden, nga di agar-arim kanya kang tagapasukin, nga glaklako ti asin. Iti inasawak, wano na kiasawaak. Siguro, awang kumatikas ito nga problema. Ngayon sa amin namin na kayat, di tatang manong nemi. Nakuna na, ananuan ti tagapasukin, ang mga nuag na nahayon ito, nga glaklako ti asin, kunan. Kaya di dunteng ni Jacob iti lugar mi, manong nemi, aslakla, nabatumbala ni ti kinagwapo na. When, inaram nak, kaya iti panangaram na kanyak, gabote patpatag ko isuna, iti na minsan laeng nga, naduktalan ni tatang, manong nemi, iti panagpakada ni Jacob, iti na minsan nga panagpasyar na kanya, goodbye kiss nga, iti nakita na kinisnak ni Jacob, kunamat ni tatang, ay, awan sa nga mabaling nga saan ka agkasawar, ha? Agkasawa kayo, si ka Jacob, kaya ba mo kita naganakan ka? Ngem di nga kaaldawan ti kalay sami kini Jacob manong nemi nakapigpig sa ti bagyo na. Nagkalay sa kami nga talaga. Iso nga imay sa Jebalay dati mangkasar kada kami. Ket kinuna tinangkasar kada kami di malpasen ti seremonya nga da kami tulayangan ti mapan mangi-file iti munisipyo tinagkasaran mi. Ngem ti makadakas manong nemi na itungtong ko haging ka tinapalabas nga 2 bulan ket idi malagip ko nga mapanisubmit iti munisipyo tinagkasaran mi. Saan damatan nga awatan? Nag-expired ka noon ti visa ti kalay sami kini Jacob uno Jacob. Ngayon di nga pagteng manong nemi kat adamat pagsayatan na ket di. Apay ko na. Ti kapsat ko, may sa karikri kapsat ko ket napagasatan nga nagturong dito Hawaii ket di maamuan na nga sa amadgayam nga awang madgayam bisa ti kasarmi kini Jacob. Imbaga na nga mabalinak kano nga alain. Da kami nga kiina. Alain nak dito Hawaii. When? Tasaan nga rod nga naipapel ti kasarmi. Manong nemi numampay live-in laing ti kasasahad mi iti asawak nga ni Jacob. Naragsak kami iti panagden nami babaen iti kinasaldet ken kinagagat na. Nadaan kami iti 3 nga anak manong nemi 2 nga babae ken maysa nga lalaki. Manong nemi iti medyo na unday basit nga panahon apan nagururay ko petisyon mi nga giina babaen ti tulong ni manang ko. Ket nadanunan metlayangan ti gundaway manong nemi nga ipapanmin iti Hawaii. No pay adamat sakit amariknak manong nemi tamabati nga rod ni Jacob nga asawa. When mabati no pay kasta manong nemi ingkarik kan kuana nga pamanlakid di makapagplastarak iti Hawaii. Kadaramidok tumet ti pamuspusan, tapno maala kisunga, tapno makapagdadan na kami. Yaman nga, di kiti naramid na manong nemi. Anya, di kiti naramid na kaniyak, kabayatan ti kaadak dito'y Hawaii. Saan na nga tinungpal di kiti karina manong nemi. Sinaktanak, dinerder na ti pusok. Iso nga, kadawan di kita anak ko manong nemi. Ngawan kan mabalin ko ma, karikak pa iti sa bahala kong daway. Ngayon sahanin, nakikaday ako na. Makikasara kon ka ni Jake, nga ulit taga mismo ni Jacob. Uhen manong nemi, pinanawan mi ti asawak, kaputasan matasigod nga makaumay ko ma. Kariti panagmaymay sa amin iting kam panagpinakada namsag kari-karikan sa pata manong nemi ti dayta apa nagsarita mi kini Jacob. Saan ka matanagan, Jacob? Makaumay kang tumatlang sa Hawaii, ha? Kada-gada anok mo ti mga laking ka uno mang petisyon kang ka. Tapno, baka pagdadan natin matlaeng. Kat sabi ko, matagsing-singpet ka. Sing-singpet kawan. Oo, baka tikawan ko kat sabanin totoo buburamon.
Jakayat nga dam. Madamag ko nga makaraman iti dayto. Uy! Apa nga pinisit mo na? Mabuong dayta, marigak dayta. Ikarikeng ka, Jenny. Saan kuntong aramiden? Saan kuntong aramiden ti agayat iti sa bali? Kabuta si kalayang ti patpate ko. Ikarikeng ka. Uwan manong name nakalalagip. Dede nga panagpinakadami kini Jacob. Namsak karigiti-karikan sa patat itong galmaysa. Ngawan ti sa baling ayaten no saang iti dua. Sunakan siya. Ala kami layang tagpinateg manunemi. Nagamiran manunemi iti bara ken irut. Ti arakop kenagek. Ngengkam nagkalanglangan. Napnekak anangarakop kadik-kadik paginamatyo kinabaskad nga pamagi ni Jacob man. Nariknak na kiti nabara nga bibig na nga nangidayas karigitiya. Dayta nga agek kiti na dumaduma paset ko. Uwain manong nene. Napatalgadan manen dayta nga karing-karimi. Kat namatiak kang kuhana manong nene. Aking ka nga nadanunan manunemi data. Ngayon, papanaw min dito Pilipinas, ta kami nga kalakitan nako. Tapnosan kami, one night kami, kanagtrabaho kami dito Hawaii. Eri kadamin dito Hawaii, manunemi adunga tuok ken sakripisyo tinak sinagram. Nangro na ti iliw ko ti asawa. When? Ngayon may luliwag ko mantlayang dito nga iliw ko, babaeng kadagiti anak ko, nakaludludon ko ken kadandan na. Iman niya dagiti naramid ni Jacob kabayatan tigaawad ko manunod. Dede pinanawak asang kabasit nga negosyo mi nga iso iti mga sikaso, sari-sari store. Ti video okay, manunemi, nga ipapaupa mi, agraman ka nagiti baboy nga taraken. Kaya mo kidi manunemi kat amo na katong palen ti karina kanya. Kaya nawe awan nga namin pinsan. Kaya po ta nagpukaw, nagkaslaso, nagkitingin batik kang kuha na manunemi. Kaya po ta nasunutan na nagbartek, nagsugal. Kan kang runante amin manunemi, tinagbabay. Nagsakit ka malulutan. Itilikodan ti kinabudnok kang kuwana. Itilikodan ti kaado di kiti panagpapakaasimi nang naruna ka nagiti anak mi. Nasan na ko mga ramiden ti mang pasakit kanya. San na ko mga ramiden ti mang rakrak ka nagiti karin kanimi. Ngayon narukop ni Jacob manunemi. Narukop. Kaya po siguro taligpim kam lang hindi kit awan ti bis sa ti kasarmi nagikasarkit din ti sabali nga babae. Nagsakit manunemi. Dahil mo na panang loko na kanya. Dahil mo na manunemi ang panang derder na iti puso. Mata mo kapag kurkuranga kang kuwana, tanaw takidawan na idi pauitak mo. Hanya pala sa pulan na kadadapay tricycle, ngam nagpukaw amin di gito'y. Ika po ti kinasugodor, kinabartikero na, kinababaero na. Anong nemi? Yung pagpagabok, idi ka nagiti anak ko, itinda pa nagpakpakaasin. Tapno pakawanek, tagpakawan met, ni Jacob, dumaw-dawat mo at sa bali agundaway. Inawat kan pinakawan ko. Kat, adabi ka di gundaway, di manunemi nga digiti anak ko, iri mang petisyon kang kuwana. Tapno umay ko marito yung Hawaii. When? Nahawayway ako maidi, manunemi nga makaumay met ni Jacob dito yung Hawaii. Kaya man niya tinaramid mo. Kaskas di manunemi nga tuloy na tingin na luko na.
malaksid nga dalangaron ng asawa na malaksid kanyak sa asawa na malaksid nga dakam nga dua nangala pala ti sa bali nga babae ti biyag na. Sakit man na yun. Kaya di namin adun nga pa ng luko na kanyak. Saan akong nagsubli? Saan kong nga isubli pa iti pa nagtalik kan panagayat ko. Kabutado nga luha tinagarubos kanyak. Kaligiti nga panawen manon din. Ado nga karkari nga agbalbaliwen ng panay amin nga ubaw inuulbud day nga kari. Wen, taindadanes naman ti kalintegak. Inlupek-lupek naman. San naman nga sinubadan? Ti panagayat ko kayang kuwana. Sinudak na nga dinerder ti puso. Ti kinakauro manong name tinaramid na. Tati asawa nga inay-ayat unay. Kada madkayam nga gayayam iti apoy ireden na ti sa bali nga babae. Iti ado nga babae. Uhay manong name ado nga babae. Nga nandaan pa yan ito sa bali nga anak. Uno anak, kadagita nga babae. Kat nakaroon manong neme di pamasakit nga aramid na. Uy, tayo kunakon. Agsugal, agbartek, agbabae. At apikit damag ko din nga usar pa yan iti siya mo. Iti kas dyan nga aramid na manong neme. Hayat kadipay laing ti panangilalati kasken kuana. Siguro maron na imigat sandak ang mababalaw digiti anak ko. Nukas taman ti desisyon ko. Nasakit mat kadakwada maron na imigat po tati amada kat sandan nga naiturong iti na ti kilo-kilon nga dana asursurutan. Ikan kalayan ko salsaludsudan manon nemigat no abe kasto tinsubad ni Jacob iti panakinak kinaman nakaawat ken kinapudno ti panagayat ko ken kuan. Huwen tsak libaken manon nemi at dapay laing kaumidungan kaimudungan na iti pusok ngam te kunako na da pagpatinggan ti amin. Naglipyas to pa iti dram oris agkabasit lang at tedtenanong tintukid din tao nga daan ti puso ang makarik na ti apges kan panaas manong nemi. Naging ka, nga ti day tagundaway manong nemi katagala-ala ti panunod ko. Nurumbi nga makikalay sa akin ni Jake, nga angkel tinagbaling nga ex ko. Tapno lang makabalisak. Tapno lang may pariknakmet noon niya ti saem ken riknat ken saem ken ut-ut tinaramin na kaniyak manunin. Ano mabalin lang kumakit adadapi nga direct ti puso na. No dapay puso na manunin. When bales ken pananglipat ti kayat kong aramiden. Isungan nyo man ko na ito nga banag kadagitan na ko. Kayat na kumapay nga ti gundaway ti amada. Ngayon ti kunakon naladawan damin ken nalpasakon nga naikadeng masapol nga kawid ak sa Pilipinas tapno ti kasta tinabayagan nga ibagbaga ti ikit wen manunemi ti ina ni Jake nga no mabalin la kuma ket isu da kami ken ni Jake ti agasawa. Kamalagip ko launay manong nemi na minsan nga nagpanagpasyar eja pinili nga puon ken lugar da Jake. Dito siyempre nga namamok dagiti partido na. Ket dito nga namamok ti may sabaket ina ni Jake. Ay, anak ko, no saan lang ada kayo matlaing ken ni Jake iti agasawa ka putane. Kasi ba't tinapasama kinibiyag yun. Dati yung langarudan anak ko, ore nalakayan yan nga baro ang nasingpet, nagagat. Iso da ito'y ni Jake. No sabit lang ata kayo kini Jacob, iti agasawa, nilayan Jake nga anak ko. Mayat ka.
Kadagiti nga gundaway manon nemi, katkas lang ang awpay lahing ti amin. Ngayon ka po, iti sakit tinakam kan panggap kong gibalas, iti sobrang aramid ni Jacob kanya. Ti ama di kiti talungan na ko. Iso nga nakikadeng akon. Mapanak may kikalaysa kini Jake. Uwain manong nemi nakapagdesisyon akon kaditi panagbakasyon ko nakiasawa kon o no makiasawa kon itinalakayan nga baro nga angkel ni Jacob. No mampaisang ko nga ayayten. Ngem masapul makikalaysa tapno mabales ko kan mariknamet ni Jacob ti saem manong nemi nga impalakab na kanila. Iradak na rodan dito Pilipinas na tinungarod iti panagkalaysami kini Jake. Kad ado dagitiya na ipadpadanon kanyak manon nemi amas daw nang runas dagiti partes ni Jacob. Juan, salsaludsudan da no apay nga tipay ulitig ni Jacob ti pangisukatak. Kengkwanan, apay nga ni Jake. Yang sangkuidang yung kaskaso manong nemi sawan dati kayat da nga sawan. Juan, saan damat ngay sudag kawes kinun ko naklatan ni tinakam. Kaya di may sangal daw manon nemi saan nga nagagagara iti panagsagang ti dalan mi iti dati nga asawa. Liklikak kumay di manong nemi ngam kinamakam nak inigaman na titakyag ko. Mabait lang Jenny. Jacob, mabaling ka di ngagsarita ta. Panagkunak kadawanan tinaskan pa nga pagsaritaan ta. Tanya kumapay lang tinaskan ang pagpatangan ta. Paunay ka ba tayo? Oh, habay. Tasyak pa ita, tadabasol na. Tapay ako sa tatikunam. Jacob, paunay ka ba tayo, Jenny? Ori na sukuman. Ori na sino kumaditan nga lalaki ti pakiasawam saan lakit kumang ni Uncle Jake? Mamay, nasaktan ka? Nasakit? Nasaksakit? Tala makiasawa hindi sa mo kapkabagyan. Nasakit ka. Ngayon nasaksakit manan. Yung mismo nga angkel mo, ti pagkasawa, kasta ka di. Manong nemi, saan nga may libak, itirik na kan kadagadi balikas ni Jacob. Nga madlaw ti saem, ti barukong na, marikrik na naman ti sakit, nga narikrik na kidi. Kadadadapay nga pinasuron ko, manong nemi, tapno marik na naman ti saem, nga narik na kidi lipliputan. Jacob, hanya ko man ti bibiyang mo. Noon ni uncle mo, ti pakikalaysaan. Kat isumat ti pakariknak, idayat. Ididita nga nangig ni Jacob manon nemi, madlaw ko adadalim mabasit ti rupa nakit kinuna. Jenny, hindi da ito yung naramid mo. Na ito'y kaditi na panunot mo pang balas, itinaramidak ka. What do you think, Jacob? And so what? Amumat gayam ti masaktan. Amumat gayam ti masaktan. Itinaramid mo kanyak, anya ti panagkunam. Salak ka di ka nasaktan. Pakawanan ako, ma. Pakawanan ako, ma. No pamakawan, ti daw-dawatin, Jacob. Napakawan kan, kapulayang karagitan nakta. Ngayon ti ayat, ngayon nak narik na idikan ka, awanan. Nabayagan nga na ikupin. Kayat kung ulitan nga ibagakin kayta. I don't love you anymore. Awanin ti oras ang pirgis na kung mga ayat nga mariknakan ka.
Kapati nalabas nga nararamid mo kanyak. Sinayang mo, tinapintas ko mga gundaway. Hada ka kumamatan iti Hawaii ka kadandan nami. Inkugtar mo, tinimbag agkasat mo, Jacob. Manong Nemi, kasta una iti panagpakpakawan ni Jacob. Kaya't na siguro saan nga matuloy iti panakikalaisak iti uliteg na ani Jake. Karibagak kang kuhana. Ano ba makawan alis tulaing? Nga may bagag amis mo kang kuhana. Nga saan kun nga ipatpatod. Tani di balikas nga ayat iti pusok kat intaklin kun iti sabay. Manong Nemi iti tatalikod ni Jacob. Madlaw ko nga inlingad na Manong Nemi iti panagarubos dagiti luwana. Uwen, tanusaan ko mama naging bubukod ni Jacob iti ragsak. Tay ko nakon Manong Nemi, sinayang natin kinapintas sa kundaway. Nakadado di tayo kiti parsong agtartarigagan nga makadanon dito'y Hawaii Manong Nemi. Ibang pamuspusan dalaeng tapno maitawing o numatawing dang umay dito'y agtrabaho ka nagnaed. Ngem adda ni Jacob Manong Nemi. Sinayang natin napinta sa guntaway. Ngay bagbaga, di kiti daduma dita Manong Nemi nga ingkugtar natin na imbag agasat na. Sayang, ti panangipatag ko keng ka, Jacob. Sayang. Ngem no pa'y kasta? Saan kanto nga malipatan? Siyempre. Ito na makit-kita kat kadandan na to, dagiti talo nga anak ko. Malagip ko to. Kat malagip ko to lahat dagiti sa mga lakam mo, impalakam mo kaniyag. Ngam dito'y pusok. Maninidab tumatan. Kadawan tumatan ti mariknak na sayam. Gapo tumakiasawak, ti lalaki nga namnamaik ng ipatpatignak. Mabalin siguro nga da kami. Tinairi na ikari nga agkagasa. Aging ka Manong Nemi nga nadanunanen iti kaldawan ti panagkalaysami kini Jake. Ti uliteg ni Jacob. Mas daw daman no apa yung isut kinayat ko alangarod. Kaya sumot at talaga tinaikari para kanya. San man nga may ladawan ti ragsak ni Jake. Ngayon may tibihan ko kaya kamawatin ti riknak Manong Nemi. At siyempre, masusurot tumitlay ng patigso. Ado, dagit iti mabuno, iti kalaysami. At siyempre, adamat iti kabagyan ni Jake, kabagyan ni Jacob, ti ex-boyfriend mo, no, ka-husband ko, Manong Nemi. Akikinisihim na, gagiin na rasaas. Kan matada, dagit iti ka na kami kini Jake, nang runa kanya. Ngayon saan kulatan nga ikante kaya papanahan di kita yung kikita da. Pahala kayo, tibuhay yung kunak. Tinasken, kaya nag-asawa kami yung kani Jake. Kaya din ta nakasimpa kami, Manong Nemi, idi ta nakapagwaywayas kami matin. Uwen, Manong Nemi. Kas kagangay kan talaga nga mapasamak iti apagas-asawa. Manong Nemi. Nga po siguro tanatikaganan nga nabayag tiriknak ken puso. Nga po siguro Manong Nemi. Iti saem nga nariknak ng pahay ti dati nga asawa. Tsak may ladawan Manong Nemi ti mariknak iti data kung daway. Iti da kami kini Jay ti asawak. Iti may so kwarto. When nariknakon Manong Nemi ti panaka-up tinabayagan nga panakailiw tinabayag nga natunday nga panawen at natikagan ti nga silong abang kagkuakunada. When Manong Nemi ti asawak Manong Nemi isuman tinangat up iti dayta panakailiw. Isuman Manong Nemi tinang bisibis tinabayagan nga natikagan ariknak. Kada kiti nairot nga rakot nga. Kada kiti nabara nga kek na. Uwahin Manong Nemi numampay medyo adan-edad ti asawa.
Ngem ididita gundaw ay manunemi kasla mariknak ngagkabanwag pailang. Uwen, awan pailang ti pagdumanda karigitag kabanwag karigiti irot ti arakop. Ken kastamatan iti kinabara na gityagi. Apros manunemi. Siyempre, tao aklaeng katsungaw, abulontaryo, kanigiti bibig ko, kanigiti asog ka na rin ni ayan. Tawak lang, mawaw ka nagkasapulan, iti pa naka-FF, iti dayta nga wow. Manong nemi awanin ti pagkunaag kini Jake iti panangipateg na kanya. Luwararigyan kas na ko nakitayan taslak lamay sang itlog nga taptapayain na itin na panangilak ka wano panangiyalik ka panang sapuyot kanya. Kasta manong nemi iti bariknak panangipateg kaniyak ni Jake ket na kunak. Sanak to magbabawi. Iti decision ko. Nalpasan pa nagibalas ko. Sanak ba't ka nagbidot. Nga nakiasawa ka ni Jake. Taiso nga talaga ting karinapot, Diyos. Nga para ka. Gabo ka na kita ng parparik na ni Jake kaniya at manunemi at sumitintin inot nga masidagan. Imasidagan tirik na keng kuana. Numampay, napilit ak lang hindi nga nakikalesa. Tap nirikas takit mabalas ko lang ni Jacob. Ngem gayam. Dito yung manong nemi at adda ka nakarikna at kiti kinapudno nga yan. No nasapsapan lang ko mga amok ni Jake. Siguro manong nemi saan kumamat ka nagkantigundaway ni Jacob nga nang pasakit kanya. No amok lang kuma. Ngay sumitlagayam ti pagtungpalak kadennak itong palbiag nuhamok la ko ma. Kadagituyin nga panawen manunemi at damaten ni Jake dito Hawaii akataktak ko na ko itirikat ka namay ti biyag. Kadagidan na ko manong nemi na inot damat lang nga naawat. Iti second father da. Naman pa'y sanda nga nagtaot kan ko na. Bilang damaten manong nemi nga amada. Naman pa'y ni Jacob manong nemi. At na ita nga grigrigat piman. Ijay dita Pilipinas. May sa iso na kanon nga kargador. Ha? Diyan mo noon niya timariknak, nukas na nga damadamag ko may panggapkan ko. Tari di ay nasawa na manunemi awandan. Makidandan nakit dita, iti may sa babae manunemi nga daan ti duwa, nga inauna nga anak. Kitam kadlain. No nagbalinak man nga tanga, idi, nga nagayat, itikas ki ni Jacob, natang-tanga manan ni Jacob. Agasim tinang isukatan na kanyak. Dua namin dua nga na disgrasya. Namin dua nga naganak abalasa. Sa damag ko manong nemi kakaasikan o. Taisun ti mangisaksakat ka nagitisan namat nga putot. Ti panagbiag nagitisan namat nga putot. Piman, kargador, manong nemi dita tiyandahan. Nasaan sumurot ka nagiti mapanagangkat, ka nagiti ikan. Kat sa dantoy sursur, aglaklako itikan. Uwe. Nagsansan na ayak laengen, nakasta, nga makitkitak, iti may pupus, manunemi, iti Facebook, nga langa, kanararamiden, ni Jacob, manunemi. Kat na itan tanimitin ko dahil di corona. Ngayon corona kang kuwana. Abalitok. Kat isumit lang tinamagbalin nga gambang manong nemi.
Uwan. Di naman lapinos pa ng panunot manong nemi. Nasyak kuma, iti mga langon, amang tad kang kuwana, iti namay kan ragsat. Ngay mala, nalpas kat nalpasan manong nemi. Dahito iti kinayat ni Jacob nga biyag na. Agad dahito matinagtungpalan ti biyag ko. Nagasara kag iti manang ipateg nga asawa itagdam. Manong nemi, alaik man dito yung agundaway nga may bati sa magmano nga mensahe para kini Jacob. Tabarbaring man, no agbuybuya, kuno saan kadada makamamok ang kuwana nga agbuybuya kit idanon danto kang kuwana. Jacob, kumusta kan? No kayat mo kasalutsuden, kumusta matin dagiti talo nga nako ala hangkong libaken nga adamat paset mo ka nakuana. Handamag ko, papauitan da kan sa sakmaminsan di kita anak na. Hala, saan nga may kat, ama lati ama. Dahil tamat ipagyamanam, tada anak, nga bulos nga saan nga nang laksid ken ka. Dahil bagbaga kadakwada nga saan da nga laksiden, saan da ka nga laksiden. Tas sikat tupay lang tipod nung amada. Sinayang mo ti amin, Jacob. At da ka kumaitan dito eh. Hala, no, dahil nga talaga ti kayat mo nga gasan. Ti makidenden na iti babae nga anak na nga sa amumat nga putot ala kat anusam. Sabi ko ma, tatrabahin nakakang kanayon ni Apo Diyos. Sabi ko ma, ado nga sapay ko ma. Halagastan, kat sabi ko mga rod, nadanto na kiti kundaway, nga agsamat tumanan ti dalanta. Hala, ako ipayidam, nagbakasyon kami, kadagiti anak ta, umay kamat sumurong ka, nga mo takarabangam, ang makita na kita anak ta. Manong nami aking gala dito yan, dito yung pakasalitaan, nga nagbalin maten nga likip ko tinapalabas. Kat sapay ko mata, nakaipayak matilinglingay, kan pakapidutan iti adal, kanagitipatak nga dimngeg, iti daytoy nga programa. Kan tiyak mabubos, tinak panagyaman kayang ka, manong nami kastimon, daytoy nga napintas, kan makaipaay tiragragsan. Nangro na kanagitipatak nga ada dito'y Hawaii nga naruwamen dito Pilipinas. Kan kastamat na nagidi OFW nga da ka rin na dumadong mga luglugar kanagyaman akmat ka ni DJ Nes Music Lover iti Riyadh, Saudi Arabia. Nga nakamagayam kami ti Facebook kati sutinak ng istoryan kati sumatente ng isurat ka ng urnus kada ito yung pagkasalita. Toy nga rod baka utang nga pagayam mo Jenny tubo iti Bacara, Ilocos Norte, Philippines. Agtrabaho ka nagnanahin. Dito'y Waipahu, Hawaii. Babayan ti panang isurat ni DJ Nes iti Riyadh, Saudi Arabia. Pabagayami nang ikan yung arod, yung kabuklan, ti panakaisalaysay, panakaistorya, ken panakaibasa, panakaitad ti biyag. Ti pagkasalitaan ni pagkayam ti nga Jenny. Thank you, Jenny. Iting ka panangiburay, ti pagkasalitaan. Thank you, met ka ni DJ Nes. Iti na panangisurat, karito nga pagkasalitaan.